Policijska stanica Trstenik, kancelarija broj 5 u kojoj sedi starešinski sastav, komandir sa svojim zamjenikom i pomoćnicima. Evo, da vidi naš ministar Stefanović i predsjednik Vučić u kakvim uslovima policija radi. Ovo je upravo ono što smo vidjeli kako izgleda ispod, nazovimo, i tisona koji stoji više decenija u ovoj kancelariji, koji je ko zna kad opran posljednji put. Možete sami da se uverite u uslove rada. Naravno, nikog ništa to ne interesuje. Možemo da vidimo koliko se tu blata i prašine nakupilo, koje udišemo svakog dana. Papiri koji stoje po više godina ovde, koji umjesto da se odlože u za to adekvatan prostor, održavaju pravo stanje srpske policije. Evo kome treba uniforma, tu su i neke košulje i pantalone. Sve u svemu tuga, jad i čemer. Statistika, brže, jače, bolje. Naravno,